Zdravo svima, današnja tema će biti kako pristupiti samu proceni znanja za završni ispit. Pa ja bih krenuo bio jednog početka kada vi dobijete poruke od školske uprave. U tim porukama ćete vidjeti jedno obaveštenje o online testiranju za učenike 8. razreda. Polazi na vašu adresu i tu su naravno podaci za školu, odnosno za direktora, nastavnike i stručne saradnike koji treba da se podele kodovi. Sad ovako, ovo testiranje bi trebalo da omogući svim učenicima 8. razreda da rade probni test završnog ispita u određenom periodu i treba da se provere određene tehničke pripreme za sprovođenje ovog online probnog završnog ispita. Taj test, odnosno prvi probni ispit za procenu znanja će se realizovati preko platforme Moja učionica. Direktori su dobili kodove za pristup platformi Microsoft Teams, koji su dostavljeni školama negde od 20. do 23. marta i one su morale to da unesu u informacijni sistem Dositej. Potrebno je da direktori provere da li svako odeljenje 8. razreda je dobilo tabelu sa nalozima. Ti nalozi su inače oformljeni na taj način što treba da pristupe sadržajima kao što ćete sada vidjeti. Evo, ja ću otvoriti ovaj deo. Dobili ste, na primjer, nastavničke naloge, ovde vidite, evo možete i ovako, nastavnički nalozi, to je ovo, pa onda imate učenici neke razredne starešine, da li to bila kombinovano odeljenje ili za određenog nastavnika, 6. razred, 7., 8. ili kombinovano odeljenje, sve u zavisnosti od broja odeljenja. Sada ćemo vidjeti iz one poruke šta je stiglo. Na primjer, za direktora, direktor treba da utvrdi da li nedostaje neka tabela za odeljenje. Potrebno je prethodno da se proveri dodatne naloge za učenike 8. razreda. Škola to treba da sprovede što pre, najkasnije do četvrtka 9. aprila, da se od njih očekuje da će pristupiti jednom demo testu koji treba da posluži učenicima da se na vreme pre testiranja upoznaju sa platformom, kako bi imali priliku da vide kakva će pitanja uslediti na zvaničnom pripremnom testu. Evo kako bi to izgledalo. Znači, samo procena znanja završnog ispita. Bitno je da učenici dobiju šifre o kojima smo malo pre pričali, znači iz ove tabele, je tako? Učenici, na primjer, možemo da izaberemo, evo, na primjer, Rozika Zlatanović, ovde nema, naravno, previše učenika, to su samo po 2-3 naloga, ova škola nema mnogo učenika, nekima je ovo lakše, nekima nije, ali međutim, ove kodove nemojte koristiti. Ja ću ovo čak da zatamnim kasnije, neće se videti. Ajmo još da se vratimo na ovaj deo za testiranje. Kaže, termini za online testiranje za učenike, probnog testiranja, bit će sprovedeno po dinamici 22. april za srpski jezik, odnosno maternji, i vi ćete tamo birati da li će to biti bošnjački, da li će biti albanski, ne znam, mađarski, bugarski, tako dalje. 23. aprila biće test iz matematike, a 24. aprila biće kombinovani test. Učenicima će svaki test biti dostupan 12 časova, od 8 sati ujutru do 8 sati naveče, kako bi mogli da pristupe u vremenu kada tehnički može da se to uradi i porodično, preko platforma Moja učionica, gov.rs i naloga koji im je prosledio odeljenski starešina, to je ono malo pre što smo otvarali, učenik pristupa rešavanju testa. Povratnu informaciju o rezultatima učenik će moći da vidi nakon 12-časovnog isteka vremena, kada će rešenja biti dostupna, učenik će moći da im pristupi i da ih analizira. Sve će biti ovo moguće logovanjem na platformi sa istim pristupnim nalogom koji su dobili od nastavnika za rešavanje testa. Za učenike koji nemaju tehničke mogućnosti da rade online test, bit će školama na raspolaganju sva 3 testa u PDF, odnosno dokumentu koji će biti štampan na dan kombinovanog testa, to je 24. aprila, kako bi ih odštampali i prosledili roditeljima, a ukoliko su mogućnosti, roditelji mogu i da dođu do škole i preuzme testove. Preporuka je da škole na vreme obaveste roditelji, prikupe informacije o potrebama i ove testove roditelji neće vraćati školi, već će nastavnici kroz redovnu komunikaciju sa učenicima dobiti povratne informacije o postignućima i na osnovu toga će se dati dalje uputstva da bi oni se pripremali za stvarni završni ispit. Ukoliko ne bude postojala uslov za preuzimanje štampanih testova, učenici će se preko ETS-a moći da vide zadatke i njihove rešenja. Ako pristupi Moja učionica, vidimo Tesla Edu, i pre nego što krenete, pogledajte video uputstva i imamo ovde prijavu, evo,
Imamo sad ovde ovaj deo prijave, kaže vaša sesija je istekla, molim vas da se prijavite nanovo. Ovde ćete uneti one podatke, nastavnički naziv, odnosno da ćemo birati neke učenike i to je za učenika odavde. Izabrat ćemo sad iz tog dela ove podatke, da. Evo, na primjer, ovo je korisničko ime, kopirat ćemo i taj deo ćemo uneti u ovom delu. Znači, ne možemo da upisujemo ime i prezime, nego ćemo to naneti kako piše. Ovde je oblik, odnosno broj škole, ovde je razred 8. osnovna škola, tako, i učenik je prvi u prvom odelenju, tako, a lozinka će biti iz onog dela tabele sa strane, pa ćemo to naći u ovom delu, naneti sad lepi i imamo sad i taj kod za učenika. Ako ste vi kao učenik korisnik svega toga, vi ćete na vaše privatno računaru zapamtiti ovo korisničko ime. I onda ćete se prijaviti. Osim toga, vi možete nekim kursevima pristupiti tako što ćete se prijaviti kao gost. Evo ovako da vidimo kako će to izgledati. Evo, ovde gore piše gost, pristup, prijava je odjela. U ovom delu gde vidite ovu kao malu planetu, kada kliknete na ovu strelicu naniže, pojavit će se maternji jezik. Vi ćete izabrati ovde bosanski, ne znam, engleski, hrvatski ili albanski, rumunski, tako dalje. A ovde možete pretraživati sve što se nalazi od kursa.